Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kayshinami huchamantaka harkarina. Tukuy krikkunami imashina huchamanta kishpirishka kawsanata yachanata munanchik. Waynayaku warmita hapishkata Jesus kutinka amate huchachinkichu nikpika ñukanchikka tapurinchikmi imashina. Paypak yachakuqkunata ñukata huyashpatajka ñuka mandashkakunata wakichinkichik nikpika tapurinchikmi. Jesustaka huyaytukunchikchu? Apóstol Juan Jesuspaj katikuqkuna puramanta shuk ashtawan kuchullapi kaqmi ari nin. Primera de Juan 2:1 nin. Ñuka huyashka wawakuna kankuna ima millayta ama rurachun nishpami kaykunataka kishkani. Mayhan ima millayta rurashka kaqpipish ñukanchikmanta yayawan rimaqta charinchikmari. Payka kashkata rura Jesucristomi. Primera de Juan 2:pimi Apóstol Juanka kimsalaya huchamanta kishpirishka kawsanata riman. Shinallata Jesusta huyashkata rikuchinata. Shuk paypaq mandashkakunata wakichi. Primera de Juan 2:3 nin. Dios mandashkakunata kasuq kashpami payta riqsiq kashkataka ñukanchikllatak yachaytukunchik. Huchaka Diosta chansata ruranami. Shuklaya nishpaka kay ratuka imatami Diosta yalli huyakuni ninami. Disciplinarina chinallatak Dios mandashkakunata wakichinami shukshina payta huyashkata rikuchina. Dios mandashkakunata wakichina kasunaka ayudanpishmi manarek huchuyakpi huchamanta harkarinata. Ishki kay mundupi imallakuna tiyashkata ama huyaychu. Maypi servishkami imata huyashkataka rikuchin. Chaymantami krikkunataka Jesuska nirka Diostapish kullkitapish mana huyay tukunkichikchu. Apóstol Juanka ashtawan chayninigmanmi rin. Primera de Juan 2:15 pi kishkashpa kankunaka kay pachatapish kay pachapi imalla tiyaqkunatapish ama huyaychikchu. Kay pachata huyaqka yaya Diostaka mana huyanchu. Kishpirishka kawsayka nishaninmi ñukanchik huyayka Jesuspaqlla kachun rikurana. Kimsa yuyari Jesuska tukuy pachami ñukanchikmanta riman. Nimayhan imapi mana pandarikkunaka mana kanchikchu. Huchaka mana chari ñukanchik munaymanta. Mana kashpaka huchaman yaykuy tukunkimi yachashpataq. Imashina mana kashpaka imamanta huchalli tukunchikmi. Apóstol Juanmi ñukanchikmanka shuk tukuri kashkatatajpish kacharichiktapish yuyachin. Jesuska tukuy pachami ñukanchikmanta mañakun. Ayudana kamisanami kutin Jesuska cruzpi paypaq sacrificiowanmi ñukanchiktaka mitsan. Tukuy huchakunami Jesuspika perdonashka kankuna. Chashna kaqpika perdonashka kanata ministishpaka mana niktukushpalla tukuy shunkumanta mañay. Payka perdonana kashkata yachashpa chay washaka rilla kutinka amata huchallinkichu. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.